urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID19. Iki kiganiro mugikurikira kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri Radio Ishingiro ivugira ku 107.5, Radio Izuba ivugira ku 100 ndetse no kuri Radio Isangano ivugira kuri 89.4 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese muteze amatwi bwa mbere ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya mbere mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Mu kiganiro ejo cya none tujye kuganira ku mibereho y'abakize COVID19 mu Rwanda, by'umwihariko uruhare rwabo mu gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo kimaze koreka imbaga y'abatari bake ku isi yose ndetse no mu Rwanda. Nge mugiye kubana mbageze iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Kuba mu Rwanda bakira biyongera umunsi ku munsi, usanga hari ababyitwaza bakumva ko iki cyorezo cya COVID19 kidafite ubukana, ahanini bashingiye ku makuru bavuga ko bumvanye abakize iki cyorezo. Icyakora hari n'abashingira ku makuru bumvanye abakize COVID19 mu Rwanda bakagaragaza ko byatumye bafata ingamba zo kwirinda, ngo kuko nubwo abenshi ari abakira, umwanya umuntu amara arwaye hari byinshi abahombye. Ni mu bitekerezo byakusanyijwe na Ishimwe Honore afatanyije na Noel Manishimwe. Yambwiraga ko yakoraga na ka siporo, gusimbuka umugozi. Icyo byansigiye rero nuko COVID-19 twabana nayo ariko no kwirinda. Baryaga umuceri n'ibishyimbo, gusa majorite bavugaga ko barya neza. Yambwiye ko iyo bariyo uburyo babafata mu ndwi babakoresha siporo nyinshi, bakabahata icyayi kirimo tangawize nyinshi. Yambwiye ko ari ubuzima busanzwe, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Bavuga yuko bari bameze neza, baryaga neza, ngo ikintu batigeraga bishimira nukuba wenda barazaga kubapima no gutekereza ko waba urwaye niyo ndwara bikaguhangayikisha, ariko ku bundi buzima busanzwe baryaga neza, bari babayeho neza. Bavugaga ko babayeho neza, barya inkoko, barya amafi, mbese intungamubiri, mbese ari nko kujya nko mu butembe. Byatumye numva ko umuntu ashobora kubana nayo kandi ari mu rugo. Numva ngomba kujya nywa kenshi indimu ndetse n'amatangawizi, akora siporo. Byatumye ntagira ubwoba ngo ngire panike ngo corona ni indwara ikomeye cyane, kuko numvishe ko uyirwaye aravurwa agakira, bavura ibyuririzi. Ngomba gukaraba kenshi ku munsi, nkirinda kwegerana n'umuntu atambaye agapfukamunwa, nkirinda gukorakora ibikoresho byose mbonye ntabanje gukora kuri sanitizer, ku buryo nyine nirinda ku giti cyanjye. Barakoze cyane aba baturage bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye n'umwe mu bakize COVID-19 mu Rwanda, maze amubwira byinshi ku mibereho ye mu gihe cy'uburwayi na nyuma yo gukira agasubira mu buzima busanzwe. Ngerayo bamaye imiti yoza mu bihaha, yoza mu mihogo n'indi naza akamaro kayo. Twahabwaga ibyo kurya, tugahabwa amasabune, byose mbese aho kurara heza, bakaza bakatubwira kora siporo. Akubwo mu gitondo badutegekaga kunywa amazi menshi cyane.
namazeyo iminsi igera muri 21. Umunsi ibipimo byanjye byiyongeye bambwiye turi guhangayika mu wigira ikibazo. Bashingiye kuri ubu buzima bita bwiza abari mu kato babagamo, avuga ko hari abamusabaga ko yavuga ko bahuye bityo nabo bakajyanwa mu kato. Bansabye abantu twabonanye nabo mu byumweru 3. Ndakubwiza ukuri nanjye arabamamagara gati tushyire ku liste twigendere. Ako nyine batazi ikizabukurikira nyuma. N'abari abo twabonye imbere ati twitwarire. Iyamuremye akomeza avuga ko agarutse mu muryango abo yasanze bagize urwikekwe kuri we, bamwe bakanamuhunga. Nyiva mu modoka icyanyeretse ko ibintu byahinduye imirishyo. Barambonye batabiruka ngo noneho ngo aragarutse ngo araje, bahise birukanka so kujya mu isoko kabona abantu bari kunoshana bari kongorerana. Gusa we ngo ntiyahwemye gukangurira abaturage ko bahiriza inama bahabwa zikubiyemo amabwiriza yo guhangana na COVID19. Ubu ngubu nyine uwo bitari byabaho nago yakumva ubukana bwa kino cyorezo. Ngiye byabayeho ni ngiye ubizi. Icyo navuga no kukirinda bagakurikiza ari amabwiriza pe. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0788581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu gihe usanga abantu hirya no hino bafite urujijo no gushidikanya ku mivurire y'icyorezo cya COVID19, uburyo abarwayi bacyo bitabwaho, ibyo basabwa mu gihe bakize n'ibindi, tubyumve mu kiganiro mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Dr. Sabin Nsanzimana uyobora RBC ku murongo wa telefone. Yatangiye amubaza igihe byemerezwa ko umuntu arwaye COVID19. Ubundi habaho kwandura COVID, hakaba no kwirwara. COVID rero nuko ukayisangwamo. Ntabwo bivuze ko urwaye, ariko biba bivuze ko ushobora kwanduza abandi igihe uri kumwe nabo utirinze cyangwa bo batirinze. Icyo nicyo cyiciro rero twakundaga kujyana mu mavuriro cy'abanduye COVID bapimwe bakayisanganwa. Icyiciro cya kabiri ni cy'abarwayi noneho, abo n'abafite ibimenyetso ndetse bakeneye n'imiti, bakeneye n'ubufasha kugira ngo itabarembye. Abo ngabo nibo uyu munsi turi gusaba ko bajye kuvurwa, kuko mbere twatwaraga n'abafite COVID bayisanganwe batarwaye kugira ngo be kuyanduza abandi cyangwa banakurikiranwe igihe baba bavuye ku cyiciro cyo kuba bayifite batayirwaye bakaba bajya ku cyiciro cyo kuyirwara, tubafashe hakiri kare. Kubera rero kwiyongera kw'abafite COVID n'abakeneye ubufasha bw'ubuvuzi bwimbitse bakaba nabo batari bake, turashaka kwita cyane cyane kuri abo bakeneye ubuvuzi barwaye, niho abayisanganywe bayifite bo tukabasaba kuguma mu rugo bakiha akato, noneho bakaba bakwitabaza ubuvuzi igihe bagaragaje ibimenyetso, mbese igihe noneho bageze ku cyiciro cyo kurwara, ku buryo bashobora kuba bayirwaye bakitabwaho bari mu ngo, hanyuma bakaba bashobora kuyikira mu gihe runaka. Yego, ubundi umubiri w'umuntu ufite ubushobozi bwo kwikiza indwara nyinshi cyane, harimo n'iyi ngiyi ya COVID19. Iyo virus ikaba yari ihari, umubiri ugakora ubudahangarwa umuntu atiriwe ahabwa imiti runaka. Abanabikora kuri icyo gipimo ni abantu barenze 80%. Abagera ku cyiciro cy'uburwayi ni abo ngabo bari hagati ya 15 na 20, hanyuma abaremba cyane ni hagati ya 5 n'10%. Umuntu urwaye COVID19 yitabwaho gute, avurwa ate? Ubundi COVID ubwayo ni gica intege umubiri, niyo mpamvu umubiri ugira ibimenyetso ku muntu mbese utabashije kuyikiza. Ubu rero iyo tuvura duhera ku bimenyetso nyine. Niba wagize umuriro, iyo tukugabanyirije umuriro ntabwo buriya tuba tuvuye COVID, tuba tuvuye ibimenyetso byaturutse kuri COVID, kimwe n'izindi ndwara zishobora wakorora ukavurwa iyo nkorora n'ibindi. Wabura umwuka ukawuhabwa, hagira inyama zo mu mubiri zidakora neza zigahabwa ubufasha bwo kwisubira. Ariko mu by'ukuri nta miti wavuga ngo iragenda isanga ishakisha ya virusi ahantu iri iyice. Uhari ni umuti umwe uri nawe udafite imbaraga zikomeye cyane witwa remdesivir, n'izindi mwagiye mwumva zagiye zigeragezwa nka za chloroquine, ariko ugasanga ibibazo nabyo bitari bike, zitaranemezwa mu buryo bufatika. N'ibyari byemezwa ko umuntu yakize COVID ndetse n'uruhare rw'umuntu wakize COVID noneho mu muryango n'uruhe? Ubundi wakize COVID ni umuntu utakigaragaza ibimenyetso byayo, byaba n'akarusho akaba yapimwe agasangwa nta COVID iri mu maraso ye. Umugisa amaraso ariko ubundi ni mu mubiri, kuko ikunda kwihisha mu myanya y'ubuhumekero, ni naho dufata igipimo. Ushobora kuba utakifite mu mubiri ariko ufite ibimenyetso byayo, iki gihe ntabwo bavuga ko wayikize burundu. Ariko ku cyiciro cyo kuvuga ngo wayisanganywemo none akaba ntayasanganywemo, urumva ni ibipimo nyine. Uruhare ni ukuguma kurinda abandi
kuko wayikize ntibivuga ko atakongera no kuyirwara, usibye ko wayirwaye bwa mbere bwa kabiri umubiri biborohera gukora abasirikare b'ubwirinzi, ariko kuyirwara inshuro zirenze imwe nabyo birashoboka. Akatanga ubuhamya nyine kugira ngo afashe abandi mu kwirinda, ko ntabwo ari indwara y'umuntu ku giti cye ngo birarangiye, ni indwara nyine ibangamiye abantu benshi n'isi yose. Abantu bagifata covid nk'indwara idakanganye bakwiriye kumenya iki? Ni ukumenya yuko nyine atari byo, bakayifata nk'indwara yica ndetse ishobora no guhitana benshi tugumye kubikerensa cyangwa kubisuzugura. Wowe ushobora kutakwica ariko ikaba yakwica uwawe cyangwa uwuzi cyangwa n'utazi. Ni ukuguma rero tukirinda ko ntawe uzi ingaruka zayo kuri twe no ku bandi. Turamushimiye cyane Dr Sabin Nsanzimana, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Reka noneho twumva agace ka mbere k'ikinamico Sigasira, turagaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro. Sigasira ni ikinamico igamije gusobanurira abanyarwanda icyorezo cya COVID-19 ndetse bakamenya uburyo bwo kuyirinda no kuyirwanya. Iyi kinamico muzajya muyikurikira muri iki kiganiro. Yumvira igice cya mbere cy'ikinamico Sigasira. Ariko Kayite Karame, ubu ko kuricaye hano kujya kugaburira ihene n'igihe zahereye zihebeba. Rero metode w'ingora zirahe n'ubundi nima muzishobora, ahubwo nuko ntazi aho yagiye. Harya ubu pe gahunda no kubyuka ugakaraba ugategereza kurya ukirirwa ureba inzara. None se uragira ngo nanjye nze mbe umunyesibo nkawe? Harya babita abanyesibo cyangwa n'abayobozi b'isibo? Nibutse uburyo abaturage bendaga kukwirenza mu gihe cyaguma mu rugo. Wibinyibutsa Kayite, imyumvire y'abaturage iransetsa. Uzi ko na n'ubu hari abanyishizemo ngo na bimwe ibyo kurya n'ibindi byangombwa nkenerwa leta yabageneye. Ese ubundi mwagenera kuki muvuga ko umuntu yagezweho n'ingaruka kurusha abandi? None se wowe kubizi nyakabyizi hari aho ahuriye no hagaritse akazi ariko umushahara we ugakomeza ukinjira. Sha nibe namwe byibura mwatangaga ku biro bifatika. Ngeweho guma mu rugo yansanze mu mujyi. Uzi ko hari naho batatinyaga guha abaturage udushyimbo tw'ubusabusa natwo tugashya ku bwa burembe, uretse ko babiryojwe da. Niko meto. Karame. Ihene zanjye ko mwazicishije inzara murakora iki mu nzu? Ariko ma, ubwo ubuvuyeho utambaye agapfukamunwa koko. Ese girayo. Ubwo uratangiye n'aya mabwiriza yawe. Nyamara ubu nkoresha amakosa mama. Nkukoresha amakosa ki? Ubu nkoresha amakosa nk'umuyobozi w'isibo n'umukorerabushake, kandi ari njye uha abandi amabwiriza yo kwirinda ikwirakwizwa rya corona. Enda ngwino nzanire ibyo nagutumye ibindi bireke. Umuntu se nahinga nambaye agapfukamunwa. Se burya niwo mfitiye telefone fi? Yego papa. Ukeneye shakesha? Wanije se nakirebera video. Papa uzi ko harimo video nziza. Oya sha mpereze telefone yo gukurikirana amasomo kuri radio dore amasaha arageze. None se papa? Ndakumva sha. Njyane radio mu cyumba nigane na Madudu ko watabasha kugenda. Genda wige wenyine sha, Madudu atakurangaza. Ko nubundi sibyo yiga nta hazabikoresha. Fisi we, ubwo uracyakora iki koko? Uracyakora iki ko amasomo yanyu yatangiye kuri radio? Uyoboye ko adindiye kubera corona? Ma, waretse uyu munsi nakigana na Madudu. Cishwe hadore ko katumva. Madudu utavuga ntanagende urumva yakwigisha iki? Kandi uramenye, zagiraho numva ko dufite undi mwana utari wowe. Nzakwicira. Cyase ngayo uhute vuba. Ariko ubundi uyu mwana umugaye yavutse ate koko? Niba uryamye hariya reka mbe. Je baba we Musi, byakugendekeye bite kuryamye mu muhanda izisa? Meto, ashaka amazi yo kunywa. Ndayakurahe muri izi nzira mw'abantu. Hanyuma se nku waje ryari ko mperuka muri corona ufata inzira ukajya iwanyu n'amaguru, dore ko nta n'imodoka yagenda. Ubwo nyiza ariko byananiye kugera iwanjye, numva ari gupfa Meto. Yewe we, mwarimu muzima koko akaryama mu muhanda? Yewe ubanza urembye, mbabarira umbwire waguhohoteye ngo ufashe kugushakira ubutabera nku. Oya ntabo ndizize, ahubwo babarira unjyane kwa muganga umfashe kubona ubuvuzi bw'ibanze, unansabira imiti igabanya ubukana
virusi itera sida uko maze igihe ntayifata. Sida none haba hivanzemo korona ugasanga uranyanduje ubabarira singa ukoraho pe. Nkusi ko arembye metode yanze kumutabara kubera gutinya coronavirus. Dansira we gukaraba intoki ntabikozwa. Iherezo ni irihe? Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Iki kiganiro noneho reka tugikomereze ku bitekerezo byanyu bimaze kutugeraho. Muri studio nakiriye mugenzi wanjye Christelle Wikeza ugiye kubitugezaho. Christelle ngo hayikaze. Niko rakoze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa twakiriye kuri iyi ngingo irebana n'imibereho y'abakize COVID-19 mu Rwanda. Twihuse Uzambazimana Samsoni yagize ati mfite abavandimwe bagera kuri 2 bajyanywe mu kato aho abarwaye COVID-19 bavurirwa. Atarika amakuru bambwiye nyuma yuko bagarutse mu muryango bavuga ko nta muti bahawe. Atahubwo bakoraga siporo bakanywa icyayi kirimo tangawizi bakanarya neza gusa. Ishobora Eric uri mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo waravuga ko tugomba kubigira inshingano kwirinda tukanarinda n'abandi. Dukomeza Evo duherereye Kicukiro yagize ati isomo nakuyemo nuko tutagomba gukinisha amabwirizo yo kwirinda COVID-19. Naho Haguma Vedaste yagize ati ejo wundi nasengereye abantu mu kabari ariko naciwe amande y'$130 kubera kutubahiriza amabwiriza. Ihangane Vedaste gusa ubutaha ujye wubahiriza amabwiriza bityo wirinde urinde n'abandi kwandura COVID-19. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibitekerezo mumaze kudusangiza byari ibi. Mugenzi wanjye yakomeza n'ikiganiro ariko ubutumwa ndakomeza mbwakiri. Turabashimiye mwe mwese mwadusangije ibitekerezo muri iki kiganiro. Turabibutsa ko mwakomeza kudusangiza ibitekerezo kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0787 58 14 11. Mwadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo. Aha ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mibereho y'abakize COVID-19 ndetse n'uruhare rwabo mu gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Wifuza kongera kumva iki kiganiro kigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda wagisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Reka tubararikire kuzabana natwe ku munsi w'ejo aho tuzaganira ku ruhare rw'isuku mu kwirinda COVID-19 by'umwihariko uburyo wakoresha ubushobozi buke ufite muri ibi bihe maze ukirinda iki cyorezo. Tubashimiye kandi kubana natwe uyu munsi. Dushimiye n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo bagize uruhare mu itegurwa ry'iki kiganiro. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge mwabanye nitwa Nicole Giraneza. Tubifurije ubuzima buzira corona. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Iki kiganiro mugikurikira kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5, radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse no kuri radiyo Isangano ivugira kuri 89.4 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda.